Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Fishing oleh Aceh di hari Kamis tanggal 20 bulan 4 2023, pas di 29 puasa ya. Kita sold out rel Shimano Stradic SW 5000 PG ya. Rel Shimano Stradic 5000 PG ya. Tujuan Kota Lusmawe ya. Tujuan Kota Lusmawe ya. Sama PE Samson X12 PE3 ya, sama mental jig fisher jig 120 gram 130 gram ya. Tujuan dengan yang sama ya. Rel Shimano Stradic SW 5000 PG OTW Kota Lusmawe ya. Barang ori ya. Barang ori. Rel Shimano Saragos, rel Shimano Stradic SW 5000 PG ya. Rel Shimano Stradic SW 5000 PG ya. Tujuan Kota Lusmawe ya. Barang super mulus ya guys. Sold out di puasa 29 ya. Puasa 29. Pas di tanggal 20 bulan 4 2023 ya. Shimano Stradic SW 5000 PG ya. Barang super mulus ya. Barang super mulus. Shimano Stradic SW 5000 PG, rasio 46:1 ya. 46:1. Barang langsung kita packing ya. Mental jig fisher jig Bali punya barang ya. 120 gram 100 gram sama 130 ya. Saya kasih bonus micro jig tira-tira ya. Micro jig tira-tira 10 gram ya. Udah sama asis full git. Bonus stiker relik sama stiker maskot nelayan Fishing oleh Aceh ya. Siap kita kirim seluruh Indonesia. Nomor WA 085358662120 ya. Sekalian sama PE Samson X12 PE3 ya. Diameter 0,50 50,5 lip. Barang langsung dipacking ya. Barang langsung kita packing ya.
satu paket sama rod jabrik PE2 ya. Rod jabrik PE2 ya. Satu paket rod jabrik PE2. Tujuan yang sama ya. Rod jabrik PE2 rel Shimano Stradic SW 5000 PG PE Samson X12 PE3 OTW Kota Lusmawe ya guys. Salam satu hobi ya.